Karbilo Charlia Song, Nihang Rong Itearo Tumpian Patir Pipongsi, Kecengsi Keng Dongdang Kedam Kacepati Kapamanpon. Keboy det melarong parpia pan puluni perangkia bitung atumpian kirap kapajirdam. Durga Mondir Trust a chairman lapian managing committee atumpian Assam Governor Kevang Japuthak perangkia Maiki Dupon. HJKUA, KNLA, lapian KA, EKA atumpian perangkia Maiki Dupon. Birta kela rado anapan kardom pajirno kardom, non birta thanje bangsa miojang terangpi, non arjui cha birtang tonpen. Prekja mahavar along football apena son kaprek kapathuga cepati ke padupon bomlo. Bonta karbia khayang bong along king dongdang kedam kacepati ta isi traditional ka khelalo. Laso khela bang ki biponing arvenga son. Lasi king dongdang kedam kacepati ta non owe kimia tumaphan aning kirung ponji lapen la anso se kapang tang ponji aphanpu. Karbilo Charlia Song Nihang Rong Itearo atumpian patir pipongsi preni phaing koira sirkia barni Nihang Rong Ite 5 mile patu aklamalong kecengsi keng dongdang kedam kakhela kacepati kapamanpon. Laswa keng dongdang kedam kacepati along bangin koya risuatun cepati din. Laswang bong pen kicing sianong iki sujit ronghang adun thu kensing be lapen kit homanong iki bidosing inhia tunsi cepalongpon. Labang so keng dongdang kedam kacepati along aluhiaman pen Karbilo Charlia Song Central Committee Maipu thang singrong Dipu Head Branch Committee Maipu Nelson Timung Dihin Kong Chunbang Lukhiraminghi Nijang Rongkhang Arua Maipu Gojen Teron SGB Bidor Sing Son Timung lapen rongara datum cetodon si labang so keceng si keng dongdang kedam kacepati mesen pen pacun pon. Ditum Karbilo Charlia Song hin pen keng dongdang kacepati pathik pondak Nihang Rong Ite patuok tamlo labang so patir pipon la ke Nihang Rong Ite KSA rutu patir pipon keng dongdang kacepati mati das bangso competition ko ko sikipinam ko tante keng dongdang tante itum laki itum itum karbi itum traditional sport traditional sport wo pitame itum bangso keng dongdang ke pathubang itum tengni rem pen an riso jang tum kachihung thekdam long det asosi theklong athe jonal youth festival long tame bangso keng dongdang sipati dodulo lapen karbi youth festival tame bangso keng dongdang sipati dodu kasi hala festival hosi bangso keng dongdang sipati bang bichotiti nili kamat ha bangke jong si itum bangso methang a traditional sport fan especially keng dongdang fan promote ji lapen kiwang jilang a generation fan itum bangso traditional pathekji pachini ji petang te itum separately si tournament bite meseni ma pumathasi pini dak ani ha mo patu kamlong keceng sila keng dongdang sipati bang itum dapat kono kasi labangso keng dongdang kacipati long itum thekonong je risoi jang tumang aning ki hang dokedu bontame labangso keng dongdang kacipati itum ke pathu erbe mane football ason cricket ason pathu erbe masi hala keng dongdang kidam bang theklang medet lasi bontame pinila so kacipati long bang inkoi ni tum nang cipati dun lo bang inkoi pen final long bang phone ke final dun lo si final bang first second third itum dak rang khan tangka tami rang khan pajir pon lo athe labang so keng dongdang mukiwang jilang ni jong si itum karbi society jong tami pabir bedaji paji thang beji petang te non son itum separate tournament tami bi ponang ji athe separate tournament bi ponang tonte te risoi jang tai si aning rung po hala bangso aning kirung no si bangso sport la bangso traditional sport ta perhe dang chi thang itum mathalo si hala bangso kimat ha pe si la bangso keng dongdang kacipati nitum dak sathik pon la the itum football tournament or cricket tournament ko itum thek dang piglo bon tabe mo ke bang jilang tabe itum ka society long la bangso keng dongdang I sport ma traditional sport pare ngerji phan patang te non son extra platform week itum thik ponang po la pensi keng dongdang long ko pipia rondo ma bema hala so rondo ta selam si la bangso keng dongdang sport bang itum karbi society lo itum officially accept si itum kape ri tabe la bangso keng dongdang seperti bang di ponang
Nihang rong the KSA branch tum hasi bangso inisiatif ki pa entoi no lasi nitum kal local dia song hin pel bangso keng dong nang I sport ka promote ji pan mate pir the dang ki thang ji pan nitum ka prek a branch panta inisiatif pa en ben selang nitum dong si ki pat thu ding hang tum du lutang te nitum ki pa sik pon ji patan tum alang pan bir ta piko segala salah so ne na hok ke pate du nong le pelang la hello first time non ke hang ren gali sita me rong a sort tum mane neng ke hang ke rong ben sia mane khela don penon ke ching sia nong e chapalong ile ke bangia por hut na onai mane na hok na ma ke khela do pathu do plote nili pathu di bhansi ho dai ta chisik le Pini pre ni phaing ko rasir kebar ni Phuluni constituency ka parlu ke boydet ki sovek abang phi melarong pharpia phan Phuluni pherangki abitung atumpen tangka chirungsi asap sovet seta sanghan dali alu thondamlo lapen kera pajerdamlo lasonsi ke damtang pre ni pha inkoira phoarni kisu ki phovek abang phi melarong pharpi achor habe tisopen sorkar tumaphan kerap johang ponlo lapen chuning rita padoponlo Bonsita non puanta kerap kelong lidera jok Phuluni pherangki abitung atumpen tangka chirung si pini prini phai inkoira sir kebarni asap sovet sitami kerap palidamlo Phuluni pensar honing ti karbilong ria birta na tum Phuluni pherangki ke klem tum abut tung pen ke bang stame na tum loi mumuni yo pen nam tekang pen te pini kecu hormu sang pini lahai nang tung nang wan ike ke pot ni hin benta curu iglo pente ansusi nang tung panta ni karbiang ngo dang sita akerap lu paji thang pona angke bitung atum nang tung han curu iglo kardon ta pali pon tek thedelo la pente si leu ni tum rong san chom pu alang tu waran ta kawi thila ponang tu waran ta wi thila ponang tu waran ta wi hidiali si teroi anke arwi nang yang chot lo ta hidiali da sak sakwang lo nang alang bung sai de lo ana ke sung ni tum anti la si ko pulang ma ta sin delo alang tum han hang de pini akirap long na pi dun thegi bon pusi na tum han ke hang ke la salam thila fan mani nang kilang bang dolo ma sokar pen son mani pen son ai aveglang mapak ta lang nang tum de lang mapak ta lang we pin la dena la so bathak nang le sokar fan pini chining ri son do ma so nang le tum rong akisung ke la ke dang ke wang la so dakta ini tuar anbak pu telap tempu ali ke tele pu pi tame pu tempuan ke dam dorchit thilan ke dam dorchit tuar si kenang so la bang si mikhe ke dor kar nei ke la han kisu ni sitame to tong sulu ci ponang puta tek sidet lo kita memang kita me saya humlok ka vek nang ta dong sidet nong ke keng pen kan non mat pali nai puta tong sidet kilo basi mana kesung lo tela ke so fan pini nang le chining ri pi son do ma non puan da lang lo nili chining pi bang ke sarkar pen pini asal setame alang tum thegan tame kirap tikwan sonte usi nihin ben ke chining ri pilo la melarong harpi phan la bang ni rong arat lo ande a hem ari seta kavi pami kosi dakai tum rong si penda la sonak tak du sita lang tumang si asau cho claim nun tek thi dam ne thi person la kavi aye ni pe masih ni la si sarkar pen non isu ngahut pini awar sai asaba doai mubak pini abi hong bak nang lang
Asante pula. Lahan lah. Pinini phaingora sirkia barni ada porphai keba pormalom hanjang langso Jonel Karbi Employees Association Karbi Kurpho nihanglong ria mai lapen Kalian Ashram East Karbi anglong atum chingrumsi pherang kia mai ingipon labangso pherang kia mai long Sardili terang President Karbi Employees Association lapen Kensing Be Maipu Karbi Kurpho amai nihanglong ria mai atum bangso along Sukhanjana long Taxation Department KAC along Nixon terang areng hu kapaso aputhak lapen penang ana tumaphan kateng khenga puthak kichok chevek abang phatumaphan pinrem pondo lapen arona tengpen kichok chevek atumaphan prabjen pen ingsai nang ji pusi pherang kia mayalong sodak pen kapachini pon sangti di pen projen terang karbilong ria birta Karbi Employee Association hanjang langso branch pen Jonel branch pen litum resa hingga tangda koingela pusno je kedam tang re 27 arni Sukhanjana kulada long incident along litum Karbi anglong diku Taxation Department pen trading license doma bema pu alang tum kiri ketar di tama hut litum Karbi Chokomara song lo lapen dak kamiklem dun Nixon terang saraphan hola dak Sukhanjana kulada long kedua tum areng kipaso dun bangke nilitum hanjang langsu Karbi Employee Association hin penta ningduk lo apen Sukhanjana kulada long ke klembo matuma panta pada bajar committee panta sodak pen pinrem pon laso incident along kacirap dun hanjang langso along penta Raju Tripathi pu amuni ditum chini pono Raju Tripathi pu do nasi alang li panta hanjang langso akulat along penke dake kulat lemlong dedo lapu ti dak hanjang langso bajar committee panta laso alang pachini pon alang li bangke dake dolong dedo dak bangke kulat dilong dedo laso puthak bangke litum ini dak song thom ne dolo Hasa bangke hanjang langsung Karbi Employee Association Jonel branch penlo second bangke litum long do Karbi Kurpho nihang long ria mai president atu akoni li jongjung sitame Kalian Ashram Bukajan ele general secretary hindun sitame laso lam bangke kachini kondak lo je bajar committee pintalang di bangke take din teglong lelo pen laso incident along litum Karbi Chokomara song ahin pen la Nixon saraphan areng lupa supong ke litum tani oi ponlo nasi laso kota ke autonomous council pen sistem sodak pen alang tumhanta siding ponangji kate mononpi ke Karbi Employee Association itum korti ba anjir mara tumhanta lasan pa kupon pe daji pangke litum ke tuning lo kar autonomous council Karbi anglong ilitum laso ahin bedame alang itu mahin bedame profesor ahin bedame labang sobang menompi pawe derja pan ilitum bang insai pon paminang ila dua kai ke dua tum pan ke lada ilitum pilthe bang ke kiti kula tamenang pabi du nong ledet awar sai ilitum dinagi lageni li haladak bukajan mate hanya bukanjan bajar komiti la penda hanjang langsung bajar komiti tum hadani hin bedegi tuning rilo muke bangya ni apanda ilitum lake ekai panda kapiri mimi ang sin bang rimlo kasi monon pimong no pawe dia pan la lang itum han kiti kulat penormat lang itum kan ke daten plungang ko apen lana chota kali ilitum Karbi anglong aru kapiri mimi ang aru dutulang nonta pangbadam bolote miadi pota sonson ilitum Karbi khai pen pan miadi pota ta bang khai nang ong mulan tela sonak thaga miadi pota ta pi bom le pulonte kan la trading license tapi bom pulonte ilitum makhai bang theng si chioro nang po to da peda kenanga na korte tum daning yelo ilitum ke chu gi jona hormu le chioro lunta ilitum bang ke therak me me ke pakla na therak me la sona hormu si do ko bang na pakla na tu that a biscuit I him ke chu athesri athekum bang ke bang khai na pakla do bang si jasemet lo ilitum che pakla no bang therak me thesri kumbong lo sona yasi cheplan tu da nasi la alang itu panke monom pi monom no tamela ini to mapil thelong ke hiti kula da pachubi long le dia pam bangke asong tin abang tin la pen government na hin panta autonomous council pen kenglop
ahin ba song phanda ni chuning ri lo la so incident bang mon pika beda japan ti kulat ke la lang itu ma do khai ke do tu phana bang ke insai convict nang ko prap jin pen la si atumi ta alang ni phanda bang lang tu ala bioi sing alang ni do khai ke nai bang tu pen si alang ni phanda bang lang ta alang ni phang ke ne long ye phang sa me ni tu phana an sa me dang nang ko gi ta hai yong si ne long le pun de pi aron men si ne long le derma lapen jasemet ining hidup na yang lamban kala hello la ile tuma korte la langi bukajan pilthe som amu makam da me paduk kepala wer arlain ko hai alangi mohan tok bi panangi chokpi labang solam bang kay ile tum ining hidup hetando la pu dighak lo le pulo te mo ile tum hada inu pe inu la pansi nang barbom ko ta si labang so aron bang kang sai hetan ye pan bang prap jin pen nili autonomous council pen chenglok ahin ni asong pandan nili chuning ri padikin Pini ni phaing ko rasir kebarni ada porphai keba pormalom Assam Governor Jagdish Mukhi Gautam Basti Ma Durga Mandir Trasalong penap ni phai thong kebarni ada porphai keba pormalom Gautam Basti along Mandira kimi ki kim japhan long e kisom jipura ratnang chitodun pen ardinang pidunang jipura NRC Nair Durga Mandir Trust Chairman pen pherang kiamai kang nipon Labangso pherang kiamai long NRC Nair GB Gautam Basti Gunakhar Gautam Maya Nair, Social Workers, Architect Suhasa Gangayar Puatum Chitongdun. Sangti Dipen Projente Rangkar Bilong Rebirta. For the Ganesh, second temple for Shiva and Parvati, third temple Durga, Vaishnavi, Kali, the fourth temple Radha Krishna, and Sri Ram and Hanuman, and the sixth one is Siddhi Baba temple. And these all will come down in the round way with a round shape, and each will have a very typical and a very unique appearance compared to North Indian style. We are adopting a new style which is mixed, North and South mixed, and it will be a unique project in the Northeast. And this complex will have facilities for canteen, entertainment, that means for the refreshment, and also a shopping arcade, like as book stall will be, Hindu book stall will be there, and puja material will be there, flower will be there. All these can be sold out here, and people can make of it. And also there will be a meditation hall, and a reception center, an office for the staff, and guest house, and also the cottage for the staff. That is like Panditji and all will be there. That is the first phase. So that is what we are doing. The total estimated cost of the project is nearly 3 crores, which we have to raise it from the public fund, public donations, and we are sure public will come forward and help us to complete the project. And I would request that there are Pinabirta lang si Kang Tonchalo, Kardong.